Punce in fantje, živijo nazaj na mojem kanalu. Danes sem skupaj s svojim čudovitim prijateljem Kristjanom. Kristjan je čudovita oseba, ne samo zato, ker me vedno pripravljam poslušati takrat, ko sem tečna in neznosna, ampak ja, jaz mislim, da je vsaka punca bi rabila enega tazga sončka v svojem življenju. Kaj bova delala? A bova? Šepetala. Šepetala. A si slišal? Upam, da ne. Danes sva s Kristjanom šepetala drug drugmu besede, niti ne besede, stavke. To je moja ful težja verzija. Poanta je, da nasprotnik ugotovi, kaj si mu zašepetal, medtem ko posluša musko. In to je to! Let's do this! Mozarta bom dal gor. Mozarta. Zmenjeno. Jaz sem imela pa Baha. Recimo, če rečem, jaz sem... Ful je čudo. A res? Me kaj slišaš? Ja. Slišaš? Mozart ni da prav. Ni da prav. Si redi? A greva? Ja, greva. Okay. Ko jagenčki obmoknejo. Oranžno omelo. Ne. Ko. O. Ko. Ko. Koala. Ne. Ko. Okay. Jagenčki. Lažeš? Ne. Ne. Ko. Ko. Jagenčki. Jagenčki. Starši. Ko. Jagenčki. Kolački. Ko. Jagenčki. Jagenčki. Obmoknejo. Ko. You suck at this. Ko. Jagenčki. Obmoknejo. Kozarci. Ne. Ok, a gremo naprej. Naprej. Ja, povem naprej. Eto pa si slišal. To je ful pretežka. Ja. Fuck. Ok, to upam, da boš razumel. Druga. 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 Britney ima novo čivavo. Žvako. Čivavo. Živalco. Blizu. Čivavo. Žvapne. Čivavo. 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 Britney ima novo čivavo. Bravo. Ta prva je bila, ko jagenčki obmoknejo. Oh, single ladies. Najša. Just broke out. Ok, pokaži mi, ko boš ready. Jaz sem delal. Ne. Znaš me ne slišaš? Ne, ok. Ti, moja rožica. Ti. Ti si? Moja rožica. Ti si moja rožica. Ja! Ti si moja rožica. Ja. Sam sem mislila slišala. Tako malo sem, a si ful na glas rekel? Moja rožica. Še bolj protkovoj do ti. Lepa afna. Lepa afna. Ne gre. A še naprej gre. Ne gre. Ne gre. Lepa afna ne. Lepa afna ne. Gre. Igra. Gre. Tr. Zna. Gre. Lepa afna. Ne. Gre. Tr. Ne gre. Lepa afna ne. Gre. Igra. Naprej. Spat. Lepa afna ne gre spat. S kokoškami. S kokošmi. S kokošmi. Kokoškami. Bravo, odlično.
Okej, lepa ne gre spat s kokoškami. Ja. Okay. Beyoncé je odpela. Ne, jaz res ne grem spat s kokoškami, jaz grem spat, ne vem kdo kako dobenih po noč spat. Sobice. One še Ja, ne, one se zbudijo. Zbudijo dobro. Odlično ti je šlo. Wow, pa nič te nisem, zato pa nisem slišala, ker po rožici sem te slišala. Veš kaj, jaz bom dal kar Metallico. Tvoj žanr. Pa dobro, ne ni. Kaj si bolj kot biti fin? Ne ni. Daj, tako. Stvari, ki jih delaš za levo. Ja. Slušaš Metallico. Okay. Čakaj, da se začne komat. Ready? Lahko greva. Za kosilo. Vsako silo. Za kosilo. Za kosilo. Bom vsaka. Za kosilo, čakaj, za kosilo bom vsaka. Za kosilo se bom... Ne vem. Ne. Za kosilo No, za kosilo bo potica. Ne. Za potica pa ne smije za kosilo. Še enkrat. Vsaka. Mu. Musaka. Čakaj. Pa že Za sladico. strašilo. Za kosilo. Za kosilo bo musaka. Za sladico. Za slaščico. Sladico. 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 Za slaščico. Ne. Za sladico. Za večerjo. Za sladico. Za sladico. Pa. Kefir. Jafa. Ne, nič jafe, nič tatkaj, torej vi, Kristjan. Kefir. Kefir. Cute. Še enkrat. Kefir. Kefir. Kefir! Ja, kefir! Bravo! Zakaj nekdo mi Ne vem, ampak se mi zdaj poluštan. A me zdaj slišiš, ne? Res ne vem, res ne vem. Kris. Res Res. ne vem. Ne vem. Kaj? Res ne vem. Kaj? Kaj? Mi. Kaj bi? Res ne vem kaj. Bi. Mi. Bi. Naprej. Manjka. 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 Res ne vem, kaj mi. Res ne vem kaj. Bi, ne. Kaj ne vem. Manjka. Naprej. Mogoče. Mogoče. Barka. Pa. Mogoče. Barka. 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 Bom. Mogoče. 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 Barka. Pa ne. Težko je. Ki. Mi. Res ne vem. Še enkrat od začetka. Res ne vem, kaj mi Manjka. pade. Ne. Ne vem, kaj mi. Ti padla. Res ne vem, kva mi manjka, mogoče barka, mogoče barka. Še enkrat od začetka. Mogoče. Mogoče. Barka. Pa. Barka. Ta je težka. Manjka. Ne moram. Manjka. Težka je, ne vem. Kira? Manjka. Mogoče. Mogoče? Barka. Mogoče barka. Veš, da so si podobne, vse je bilo. Mogoče banka. Res ne vem, kaj mi manjka. Mogoče barka. To bo dala sledega. Bila in Ne, meni je bilo vse na pade, paše, pa. Ona je fenomen. Hoče biti njen. Si bo ugonila s porcijo. Ampak sploh nisem pomislila na komaj. Božo, ne prenašaš mi sreče. Dobro, daj sem. Thank Thank you.
That is so cute. Bom povedala cel stavek. Vse od začetka. Vse bom povedala, zato da. Kdaj lahko začnem imati kontracepcijske tabletke? Tako, dobra. Nekaj bi zaklenila. Ja, Ključi. nekaj bi, ja. Elza? Elza! Elza. Ne. Kdaj? No? So cute. Kdaj? Kristjan. Ne. Kdaj? Kdaj? Lahko. Lahko? Kdaj? Lahko. Kdaj? Kdaj? Liza. Lahko. Lahko? Začnem. Začnem. Je mati. Jeziti. Je mati. Jemati. Je mati. Kontracepcijske. Konzervanse. Kadarkoli. Kontracepcijske. Kontrolne. Kontracepcijske. Kontracepcijske tabletke. Ja! Daj mi čim prej. Čim prej. Čim prej punc. Mogoče ne. 3, 4. Za. Za. Vsakim. Za zobom. Narobe, sploh ne. Za kotom. Vsakim. Možakim. Vsakim. Možakim. Ne. Vsakim. Za. Za. Vsakim. Za vsakim. Konjem se praši. Moškim. Za vsakim moškim stoji dobra, uspešna ženska. Ja. Če je to pregovor, Anže bi se strinjal. Zdaj se že bravo. Veš, to se kot nekoga. Ja, seveda, ja. Zdaj sem pogruta tvojo taktiko, neke znane tamle, ne? Slišiš? Pregovor? Ja, slišim, kaj nisem našel do konca. A ja. Zdaj te pa sebe ne slišim. Ne, še slišim. Kjer? Ni, Kjer? ni, Kjer? li, So? šoš, So? koš. So? A? So? Š, So? lea, Kjer? list, Kjer? Kjer so smreke? Tretja beseda. Smreke. speljala. Ta pa je greška. Ful je težka, ja? To sem pa razumel. Cel stavek. Vse ustavimo zdaj, da. Ja. Ne bi na tega. Kaj ne? Kjer. Kjer. Vse razumljiv, ne? So. Ok. So. Šo, čo. Tretja beseda je. Lezbika. Sme, smi, sme, smi, Ja. Smreke. smrdi, Smreke. smreka. Smreke. A to je tretja beseda, smreka. Smreke. A? Smreke. Smreka, smreke, smreke. Tretja beseda so smreke. Ja. Kje? Si prav rekel. Sam še črko dodaj, prosim. Kristo. Kjer. Katere? Ne. Kjer so Kje so? Smreke. Kje so smreke? Kjer so Aha. smreke, so tudi So zuni, juni, zuni, zjutri, Jurčki. jutri, Juliji. O moj bog, jaz sem čisto izgubljen v tem gozdu. Jaz sem čisto izgubljen. Aj gost?
smo v gozdu. Tudi, Zunaj. Ne maraš preveč. no tak je. Zjutraj. Tudi. Kje so smreke tudi? Ne, kje so So smreke? So Tudi. jurčki. Jurčki. Kje so smreke, so tudi jurčki. O moj bog. To je to. Pa še rekel si, da ti sem v gozdu čisto bogi. O moj bog. Zdaj pa prosim, eno leto z jurčki. Kako? Nima zdravo, nima se ga spala. Klapa se. To je to, kar se tiče Whisper Challenge-a. Ful je bilo težko. Veliko težje, kot sem mislil. Ja, ko gledaš na YouTubeu, v bistvu misliš, ko se zabavajo. Tako ne uganejo. Tako ne uganejo. Ko vidiš, ko slišiš, kaj on govori in pol sam debilne face delajo tako z jih glumi. Ampak probajte tudi vi doma in vam bo jasen. Ja. Ampak mi sem naredila kar dobro. Hvala, ker si prišel, dragec moj. Tudi Kristjan ima svoj YouTube kanal, Bradati Kris. In bom spodaj pod videom seveda pustila njegov kanal, da si ga lahko pogledaš. To je to, Božo pomaha, midva mahava, do naslednjič. Hvala za lučke. Hvala za ljubeznan pod videom, lahko pišeš, kako se ti je zdel izziv, pa še kakšen nov nasvet oziroma idejo za naslednji video. In do naslednjič. Čau!